omuntu wena ari kuvunanwa bashimye kwamba mureba nkatakachweru rwo rubanja mpaka state ninga shi leader wa government aresoro bujuruzi okwereka ngo nyine buzubazuma ayino rubanja mwene bo bujuruzi butakize omuntu nga ashimye kuba natwaza bwanko umuntu atine rubanja mpaka ngo bakuteka teka umbwene nico kureba mbamweta accused suspect makosa tamuze nkezo kwenda kwereka ngo umuntu takabire convict ngwe banje turuka umushango tukamusinga. Yes, so ahabo kugira ngo amatekano gacitwaza gatyo so gareta ho ejo chance yo kugira ngo umuntu nubaremba kuteka ho kugira ngo hine cyo kozire at least oboneho obugabe bwakubasa kuba ori aheri y'ikihome izo investigations zingasho kucondoza kuri no kugenda misho then kuba bibone bikuretaho ubujuruzo bukuretaho embere yo kugira ngo bakashikakasa ikintu gakikora shinga mushanguka gukora obone kuzahi umuchome so Beiro n'obugabe bw'omuntu n'ubuherwa constitution ninga shiteka rukuru mu Uganda kandi uburyo no basa gukora ki kwa applying for bail tukugira ngo bail aging no bace abatongozi bwabashimiye kubana ba applying babavunana buri yomo n'obugabe bwo kubasa ko no applying age for this bail arobu twanturira ngo omushango gogu gugarangatine tugurwa Beiro are mushango itari ya Beiro abantu bacitwaza kubi abo kuba uri umushango ningashi buri muntu owavunana umushango gona oyo n'obugabe kukora ki kushaba Beiro konko kugishaba nikitana no kugihebwa okushaba kwe n'obusaba konko kushara mungu wabona Beiro ningo tajibona nikiryamuramuzi of course hare mishango eri kubegangire omuramuzi akigire akugureba mungu baremba kuvunana obwisi ninga shi kutoroboza ngemishango nkejo ninga shije erhweje yo kuriya mwensorukwe eje mishango ebiragiro nibigireba nkemishango egangire munonga so na umuramuzi kwa kuba naza kwa Beiro amushango nkogo obukwakuruzo bwakutaho kandi bobwinjiho ushanga ngo umuntu ya applying Beiro konko bukwakuruzo bamushaba tiyabuhikiriza wotabuhikirize koste kwa Beiro so nchoro kurebera ngo arihemishango enkeje inagambaho eri kugumira kote kugira ngo ikwe Beiro waba onovunana umushango go gwisi tishikushana n'omuntu wateganisa nko businje ninga shaka hari umushango namwe no mu covid bwaguru common ngo public nuisance ninga shikushanga uri notera nko rwari no tabangura ubusinje bw'abantu atogo umushango tugashana naci na nobwisi noza kushanga ngo umuntu ya applying Beiro arakuvunanwa ubwo kuteganisa ubusinje bw'abantu ninga public nuisance yaraka kubona Beiro kucirogo kandi wavunanwa gaci kugo bwisi so nco kurebera ngo emishango emwe kigumire kubona Beiro endijo no basa kujibona nango otine bukwakuruzo bwinjo bukutibweho by court so ncergerera abo akuremera ko mushango kandi okusharaho nuko muramuzi ubushobozi nuwo bwine umuramuzi nuwo bwine iwe nkiwe no kumaka kushaba konka of course umuramuzi nawe yaba nasharamu ashemeye kusharamu yaheza kureba okushaba kwawe embera yawe yorumu arechi bakweta ngo reasonable conditions reasonable conditions niki ko twebane ha Beiro ubu bukwakuruzo bunabagambira eshemeriye kureba embera y'umushango n'umushango first of all owavunanwa wariyata nendeme ature nakore mishango ine record za inembi ezikumanywa koti ayino buraro mwanya gwa kote gwe kubane jurisdiction ninka kushanga nkamwenu nka magistrate court ya katujirenka nkakabwo shema oyino buraro mu shemejo wija kushaba Beiro mu koti ya shema oshemeye kwereka ngo daradara oyino buraro shema
amakuru gacho neki no kwenda ngo bakuha bail bakagira kare iroko genda be no hozo rukuruga heru ninga so rukurugo wawe noza kuhotoka umukoti ninga so koti kwe kureba okushaba kwawe yatahona no kwakuruzobwe yareba ngo basa kubwikiriza teshimye kwa ne kwima bail so hati arobo muntu ntubanturra umukoto uko umuntu yashaba aroho ikimukweta grounds for bail izo nizibaziriziha grounds for bail umuntu ko banoshaba bail no tayenshonga bwa kino wenda bail umuntu waza kushanga umuntu atine inshonga naco kugumana arwo mucome arkwija koza arako batine inshonga ko washobera atse kumanya ngo mucome noba noriya no byama inabatine meri inabatine buraro kanuriro bwire ushanga umwe yabagumite atwunganye nko kugira ngo nguma hero kundine cyo kurya no kamenya kanze kuriya kahunga ka government so no kutayo ground inshonga ezinamani ejo kubanza cyabyona abamwe no shakushanga ngo binenka nko burwire endwara medical condition oshanga rwirenka cancer nabaye no kumereme bazi ninga shoshanga rwirenka nkendwara y'umutuma eri kuba neyitaga nkomashaho n'ibyuma by'amani specific abishomere ushanga nkanda y'ibyompaho umucome tibiriyo ecome naco njikine abashaho bacu so umuntu waza kukoza ground yo kugira ngo urwire ushimeye kuba no yereka ngo darada abashaho bakurete bakubasa yego ngo tokurwira umushija utukote ndwira umushija mu mpebe irabo kuba ninda kuza kuraguza shi umuhome yari abashaho wabarwira umushija no bakwaci umbaze nocera so je ne basobuta barizo nishikire ninga shere convincing ko kwaci kwa bail konka wataho wayereka ezo special conditions kushanga urwire ndwara je ezitakwete kwetegerezwa munonga ushanga ninko umuntu umwaho kubasa kuza kuraguza ataho noreba ngo kote shimeye kwa ne kwa bail abandi no shanga ngo ekitweta advanced age imyaka yagenda ryo myaka eje ibibire rukwete myaka yo kubonabona shanjuna no kugaruka higuru ryo myaka 85 ngushati muchome umuguruse myaka 85 wamwe mabayiro ngo azo muchome no botamusindika kandi fa so advanced age oshanga nko muntu imyaka minji munonga nkejo 85 oshaba kote tukonka utinanisha bangu mpoze ndukurugashe ndukurugahero ahabe imyaka yanjejo then abandi oshanga ngo actually no wakwine abumuntu wakwa oshanga ko mwana no manyangu abantu abinji nango tubakucumanya hariho ekitweta juvenile offenders kushanga umwana ayineke imyaka nk'12 yagira umushango gwiyakora takizi 18 akiryansi 18 konka ni 12 hagati 12 ni 18 ubwo nari juvenile nabarwa nko muto umwana muto umukozi w'umushango nko muto so hatu nkogwe no wasakushaba koti umwana no muto takwasa kuzo mu mbere y'ikoma myaka 12 mbwen nshaba kote koreshi ekwishireze umukozi mukuru gahero so ebyo nkebyo nizo grounds zo akubasa kutaho urukushaba bail ezire in fact in echiragiro bakweta Trials and Indictment Act echechuku guidinga ahamishango ya kote nkuru chon cheta exceptional circumstances kushanga ngo oine enshonga ezitare za burijo ezikuretera bakwa bail konka arho ezezindi ezinaba nagambire ho bwanyumaho nka kushanga ngo oine oburaro echibakweta fixed abode ningashi oine amaka umwanya gu kote erumu ningashi okushanga ngo nyine umushango tugukwerarikiriza no sakushanga ino mushango nkugutarwa mani obasa no kwereka koti ngo no byakurekora turateganise okushondozo kuri no kugenda misho kushanga rero no gamba n'abajurizi no bagurira nkebyo no teganisa mbwe so waweza kwereka koti ngo iwe byo tubyorumu
shore kote shimekwa ne kwa beiro nishimekwa ne kwa beiro ni nshonga ki ezo muramuzi ariko basa kwemerera hakagira ta tinka kwa beiro enshonga zo ni nkanki shatuina eyo kubanza katugire ngu oine recorda yo kugira ngu iwe kuba kurekwireho sometime back aha mushango gundi gutari wo gugojira mu koti watoroka bachita skipping bail kugira ngo koti yakwikiza ngo uhoze ku rugaheru iyo mwago kugaruka hizobera koti yakwa torachikozere waburaho oruza otorokera za Rwanda otorokera za Kongo ninga oyishereka koti ubuna kubwa koti byakwire gukika koti yeto mushango gwawe ngo bakurondobora ngo gukataroho baheza kukwata ukagaruka iwe bail nangu to kujibona abo kuba record yawe nimbi byangu yuko bakwereza bail uburaho iburaho eco neco kubanza eca kabiri nangu ekikushira kuba ko umuntu munonga no kushanga ngo toyine bakwemerera bahami first of all tuburi yomwe nayemerera umuntu yaba ari yahamushango kote necera kushaba abakwemerera nkababere ninga shinga bashatu abantu bubino bwesugwa nangu no asako bari nkabembemezo omuchange eco orikuya ngo daradaro gumuntu yagira ati osasoro ko sizina ryawe yagira ati market ogoro ni mureta koti ya munshaba koti te kubanganisa so abantu bakweta substantial sureties kushanga ngo abona bakwemerera koti ne batamo bwesugwa bintu bwesugwa bwo kubasa kureta koti yeza kushaba noreba ngo nabantu be bamana nco kurebera omishango emwe omuhaba wa government ninga state naja tunga hatogo ogutiyaba shurute utwakubasa kwesiga ngo yaburaburamu uraba kutera mutoshi bakugira ngo ngashogo umuntu katine murumo katakumanywa hakutura nareba raya RC katija nayo ogo muntu nabasa kureta muntu ogutwamurekwa ogo muntu twamurekwa kumwiceza ngo ahoreza heru so kote nawe yacirebeka kubanganisa njije mansango atiwo tuwabona bakwemerera wotine bakwemerera no garko muchomi so umwe ezo nzonshonga ezikuretera kote yakora ki yakwima bail nangu obumwe nabo nchirigira nkaha muntu ina abantu abakureba ngo some cases kote kwe kugira ngo ishareje bakweta ngo cash bail cash bail ejo ninga shi no byakwera non cash kugira ngo umusingo gwe sente ezuwatayo ninga she zo kuraganisa kushashura umuntu yaheza kubura nozo kushanga umuntu atine sente kote kugira ngo kare mutwakwice zo kushaba kwawe nkonga banzo shashure miliyoni nkina aija kwemerera zimarema aija kwemerera ninga shiwo kenyine zibarega kore zikurega oshanga hati ekintu embera yakugumira bagira baje kwako kakasente tukaro kayanga so shanga wagarikayo omuchome ubanzo nunda nakasente koko kisya then ujogare ko mukoto taza koti otubure ko nshabire miliyoni ina nzo zabezinde mise bail tukunkati nzine then kote so bail yone gumo bail kan baje kwa ani maisa yo ne guma yo kwawe ko no shaba ukashaba nukugumaho konka waremwa sente so maisa ngo horutungira sente bail yo ni bajukwa hatu no shaba usiya no garuko shaba konka no manyisa kote oti ebindi byona nkabambishiriza ebikwetagisa kufuna bail konke chabe chindemere niki nakasente mwina hata kasente nkini ugariko tayo kushaba kwawe koto umwene basakora ki kwejo bail so oreba ngo nizonke nshonga nkezo ezikuretera koti yashara mu ngo umuntu atakora ki atashore ako baro tubanturira ngo bamuha bail konko maramuzi yagira ngo passport na nebihandiko bimwe nkebi bisigaze kote bintu yabisigaza ogwe nene munene fache nawe kote che kwane kwenzo ne kintu cyumu katugire ngo hati ebiro byo kwezi tabiri na bishatu wa applying for bail ebiro na bishatu umushango gwawe nuguza kuba nugugaruka katugeze nk'ebiro nka 8
byo kwa Mushanju koti yakwicereza ngo oshore ohoza uri kushora ebiro 8 byo noza kugaruka koti ncherefone fani ochech so okukwata passport yawe no kwenda kwetanta ro kutoroka abamwe no batoroka utazaheru yihanga nojuka omwe iraho bakweta bad black bad black izina ryanye beri Shanita namuyimbo nojuka kuba muhire Beiru yatoroka yazankai yaza Rwanda bamukwatira Rwanda so umushanga ngo koti yasigaza passport yawe waba wine kitekateko cyo kutoroka kuzo muyihanga rindi ushanga cyakugumira abako waza kuzaha boda mbakushaba passport wotajine to kurabaho kandi waheza kurabaho utajine cyinshi masango wakora umushango gwa kabiri abako to crossinga sharotine cye utinda passport umwe koti ni kwatanka karande taito icyapa cyitaka ubona cyo no kwikiza ngo cyapa cyitaka cyawe kigumu mukoti ngo wabuja ngo tokwenda kugaraka ahizoba bakwire umwe abantu bambatindira nabusha kugira ngo by the way ngo bakuvuna n'umushango ngo birugwa kusinga nga prosecution ninga state no muga go kubanza ya leta obujuruzi obukumarayo ekiba kweta ngo they should be beyond reasonable doubt kugira ngo obujuruzi obwo babo leta no bakugwereka iyo market ogoro ninga sho umuntu obashanga street no yakwatarumburamuzi yabureba ajya tunga twonka atogo umuntu ashimiye kuba yakozeresha ekiba kumufunana so kugira ngo bakuvunana umushango gwa kusinga so umwe no kutinira busha iwe ijo mukoti izoberi yako wabo ineroya murunji abamwe no baroyo mwe tinkwe na kugamba binji konka wabo aroho bush royals aroho bakaba tayicire usanga bihandi kote ngiyo nabuzabuza kutegana saruya wabo ineroya ikirire nuje nohoza abamwe binje mishango bagisinjire abamwe ba clients abanje abamwe nyine nimporeza emishango bagisinjire so okukwerarishira kwa koti kugira ngo koti yanyeta hatisheme kugarakayo nabondeka chance kantoroche no shanga cyakuta kandi omubuzu wotasheme koti ogizirechi wotasheme kuborum so abantu abariyoko waba orinka ha Beiru ninga siba kuvuna no mushango ryo no kushaba Beiru reka kwerarishira koti tekashazeho yijo hozi nambwira actually nanoko kwiruka uko kureta umushango gwawe wajaberra bwacu nuyiruka wabanoka kasanga umushango turagukozere bwacu takubona kagisha kukuza umukoto kahoza okereka ngo daradara turakozire rubanjoro so nanyinzire kumanyisa abantu abaturikize n'abakutureboko ngo okuvunanwa tukumanyisa ngo umushango gwa kusinga kana no kuhebwa Beiru tukumanyisa ngo bakurekura pana umushango gujino kuhoza so amoko kwa ha Beiru shanga umushango gwakoma byahwa arabano ari ugo yashagiza byatumwene kanarugaye ajatumwene kanarugaye of course noreba kote nayo nebe ino ku balancing enshonga ojuke hariho cyababa hariho niyo bahababera cyababa we naba nayenda ngo justice is done atunjo buringaniza nco yakuretira umukote nicare are willing ko bujuruzi nico cyakuba nafa iwe kandi niwe nononda ngo bakore kuri so kote ne no ku balancing side zezo yaza kurekura uriya we cyababa naza kurata abo mwako kukorwa mu Beiru arabana cyababa muhema ati mwino bino ufaci ati narugayo arankari yamwita tumwene kandi ya so ibikote nabyo nebireba mu wo inemize nkejo kote ne basa kwima Beiru kwenda ngurana mutuno rariyo nakwemuje tukashokano kano umpa babiri so echo nico nabanyina kutangazaho abantu bari no batura okay da yari na tureba nyine akanso acharuzi Keith ogunoroya no sakumweta Prida aturendore nshonga za Beiru no hashimire kuba nahebwa Beiru no ha Beiru nehebwa ryari kandi yatujya ngo Beiru no bugabe bw'umuntu kunka omuramuzi waine obushoborozi bukerezo umuntu Beiru ninga sho kugimuhima kanso haro tukwantu reba umwe koti
nigira ngo itogoromaka nyabihe mutu wakwereza bail nchitandika nimpika heru bankwata ico nikimanyisa ki ubumwe noza kushanga ngo omuntu obuvunana aine emishango mingi oshanga nk'omukoti bakweteramu ogwo bwibi nkiba okiiba kunga kandi n'omushango gundi ogu wakozere katugeze ngo nkanyaga nk'itaka ry'omuntu okanyaga nk'itaka k'omuntu nabwo ekyo basa kuba civil konka oshange ngu hagire nkahi warwanira okatera omuntu wamwata enyindo eki tukweta omwe bakita assault batare so oshanga ngo ine omushango gundi bature mbandonda bature mbakurora ashe nubagomba kunkwata ushana aho n'omutego guko tubakona bature bakurondo baburiye hagira wabayamba kakukwata nabo fire nbabajine rwende oshanga ngo bakurekura ago bwisi ago bushuma rwada ngo hozero kurugaheru kunguka rwana bine fire ndizo ochobona utanga no shorote bakujaka so ogwendwe I think umuringo ogo kureba ngo muntu bamuhabeiro kwako yaba nashora heru bakora ki bamukwata wabutine umushango gundi bakakukwata umushango go ngo gumugubaheza kwa beiro aho ninjira ngo babashobyemo konka kigwire eco cyo kigwire kugira ngo koti yakwa beiro amushango go bushuma kuwahika heru bagaruka babankwata amushango nugo gumwe eco nico bakitahikere konko wabori siri ofenda siningende mu kushanga nguyo ine mishango myinji tokamanya nuguhugu bakukwata nuguhugu bakureba umuntu nubamuhereza beiro akanyaga sente za sakwemwe acuba nashora heru urangu sakwe ndije naye yamukwata kasitokwe of course hine client wanje omwe twaturiyo ntuzo omushango gumwe nangu akarya remanda turiyo mukoza kunza kurambura police n'interesumu ntkwenda ha police station eji ahabwa anashongeze neza eziyash ngakoza client wawe ogunogo ubwishikashi fire nyu kumanya kaneji ngwa angu twina na fire ndija okwikayo ushanga hariyo fire ndijo so mumbera nkejo noza kushanga twabe dufokasinga hamushango guri gukubanza tuzo mukode tushaba beiro twereka ruzo zone za beiro konka fire eji ya kabiri ibanterire hwesumu eriyo netambura ushanga ngo yashorate fire ndijo koraki nayo baje nayo tugaruka mu process ya beiro muzo mbeire ndijo ya kabiri ejo yo kubanza tineka kwate ne ya kabiri in fact no babasa kujikomu mushango gukubanza ugwa kabiri yange haskanda agende na beiro muchome abanza gine okay ya kabiri ya so ushange ngo umushango kubanza maybe ko kwebereberemu yareba ngo umushango gw'amani mingi ninga shabajuruzi bago no basa kubatujira ko wabateganisa ekitari cyo mushango gwa kabiri so shanga ngo yakwa beiro mu rugumwe ugwa kandi yayanga kandi kindi ko twe kwima beiro ne henshonga habwaci beire tabaska no kwetegereza izo nshonga z'ukoti yagera ki yaha ahabwaci yakwima beiro tukikumanyisa ngo tukugaruka kushaba gwa kabiri waheza kuzitereza izo nshonga katugire nk'ukoti yagira ngo beiro tiyabasikera izoba abakwemerire tubahikirire tukikumanyisa ngo iyo cyaho rujeho bayanga cyaruzi biri itogoro nabasa kurabaho itogoro n'umushabamani n'umwebembezi nangu n'akasenta kine ruyare nabasa ine capacity yo kubasa kukureta koti yabe kushabere so beiro baje kwimo irizoba bakagira ngo garace biro 8 byo kwa mushanju utahwa masiko ebiro 8 garika no kushaba kwawe konkoterereza hanshongeze zikoti yakwirera kwanga umurundo gwo kubanza ubumwe noshanga ngo gwa kabiri ningo gwa gashatu warabaho beiro bajwe so umuntu atakatina inshonga za beiro ako hari umuntu umwe nkuko wagamba ngo aheru mbaba kuri inzire ato umuntu ogo bakamurekura kunka
yaremera kuri yo mushenge bwa koti ino mutabe amugambi ataheru bari mbaza kunywa omusha yaremera mushenge bwa koti ariko bangwa heru bari mbaza kumukwata ina yamwibiriho abinje nuko bakora of course ariho imyanya iyi polisi itakubasa kura kukangu neza mu kukwata umuntu ati nka koti nango bamwe nka parliament ati tukaza mu parliament ngo no kukwata umuntu waza kukwata MP ningashe umukozi wa parliament ari mu parliament umuntu nabo ba parliament no manyana bo mwembe bakizamani ati nabo aroba ko binama banja aza abako banja barya heru bategerise barize ngo bakwatara heru so nabo mbabanza baringuruse so ni byongebyo noro umuntu naguma mu bushenge bwa kote yumshaka remera mu ako akayine bakaba bamuyire beiri yasakwemwe kandi nijo nakajyinyagire bature bakumurunda ngwino bakaba mutegere so kuyaba yargiwe ku umuntu yije yamujyataza heru tubirigi omusha yaremeraho abantu bajya ngo gashika bamere kuri akata kushora wakara mango heru bakumukwata akanso abamwe nkuko wagira ambabi nemishango mingi konko mwe ntureba government niyo yakwata umuntu kandi yarekurwa aha mushango nkeje mushango ite ibakutugambira ngo ogogo no mushango ugarangati yine mbwe no muramuzi yakore nshobi kuri kuri umuntu ugo hate icyo cyo numukira mutimwe nkabashomere biragiro umuntu yarekurwa yahebwa bail iki government kugira ngo agwa mushango gumere is not bailable kunka koti muramuzi yajimo kandi wayi n'ubushobozi twahika heru bamunywa hati imwe abeberagiro tukureba ngo mazima numba mwaturya murukwe well of course icyo bakwita ngo discretion kugira ngo umuramuzi ayine ubushobozi bwo kushara ngo kuyasharaho icyo tukurugaho ahubwo nicyo kikuretera nicyo nyine koti ninga shabaramuzi amanu go kusharamo batera rikirire so noza kushanga ngo nangu neberagiro nebetaho enkora erikuretera umuntu aticiriza naje na no kusharamu kwa koti ukubasa kweyongera mu kote za higuru so katugire ngo koti yahanse kote ento itweta magistrates court yagero kuyasharamu ahanshonga zo twireyo utashemererwa wene bugabo kweyongere mu kote ha kote nkuru konka tukuza kuvuna no muramuzo kuyasharamu abo kuba ebiragiro mbimuha ubushobozi bwo kusharamu nko kuyasima ningasho kuyareba enshonga zibamurete enchwa muyete kuhinduka tekubasa kuhinduka kuyaho of course n'abaramuzi babambakora mu bambashare mishangwejo bine okutekateka aha public ningasha abantu abo kukwataho katugire nka victims b'umushango kushanga ngwiwe uko yibire wibe motoka yananka ningashu wito mwana wananka so umuramuzi yaba nasharamu ashime kutekateka muntu ogogo wago bize okora umushango ogo okusharamu kwe nukuza kumu-affectinga kuta so koti yeza kukitekateka hwecho umushango nkogo gwagamba ogo kuba gugangire gugumire ngogo bwitsi neba so taraka kwa beiro yajukwa biri wa yereka enshonga ezo mutano ahabwa cyashamiye kwa no bonejo beiro so abaramuzi nabo babamba basharamu bashare mishangwejo bine intebe kuba guidinga bine guidelines zo kugenderaho kugira ngo umushango go gwise gubandetera naba nimpa beiro nindeba habintuki nindeba victimu nindeba go bavunana ndeba umushango kwinga na circumstances zo mushango bagukora mu ngero ki bagukorerahi ebe byone umuramuzi kwakweza kubireba mu asharamu umuntu usanga kushanga ngo yasharamu urubaju rwa victim turwashemererwa ngo kusharamu nayakora ki nayasharamu weno baba batashemerirwe ine inkora
iriyo mu mateka bakubaasa kugira bahikira omukootezi ahaiguru bakutayo okutamarwa kwabo. Okay. Turiyo tugenda ntuhendera hariho enshonga hati ehangire ebireebi enchwamu oba washaba beiru oba wakora ki omuramuzi hati ngo nibarabya aha mikutu nibakugira ngu iroko gende ntwija kusindika aha simu aha email aha mikutu oba beiru twagikwa oba omushango gusingire oba tugusingire enchwamu neerabira aha mikutu ege nkora naye yizire busi haza abantu tubakagyetegyerize giyo eriyo mberagiro ninga mushazire munukwe mukutwaza mutyo enkoreje eriyo mberagiro nangu Ministry ya Justice and Constitutional Affairs erikukoragana na courts na nkebyo biragiro na nkebyo nkombwenu ebiragiro constitution amakoti ekahinguza ekikweta ngu ni regulations ningashi nka guidelines engenderwaho courts zakubaasa kukozesa zikuraba muringo gwa tekinologia so shanga ngu iteka eryo rikikiza koti yataho system ebakweta ECMIS. ECMIS ni system eri aha mukutu nk'uko kureba woine simu yawe aha ukatamu password ukatamu username ukaza mu system ya koti. Iyo system ekija kukwera justice or how justice is dispensed ningashi abantu kubasa kubona bakwerwa mu makoti but mwene kitaba kostingire munonga ushanga ngo no kuvuga moto kaza Mbarara ukaza Kampala ukaza Kabale tunga judgment kandi obwe kote ne basa kukora ki kugikusindikira mu kutu okwate simu yawe ote mu password ote mu username obasa kureba kushara mu kwa kote so ninsya nguko wakigamba so abantu bari bagezo kongera kujetegereza nangu omakota gamwe na munonga agoko byaro byitwe bya bahanga byaro yarumu ne basa kweta kichireyo ekatanchira Kampala munonga konkane egenda ne janjara ningira ngo numbyaroko ejo HMS neza gukora ki neza kwikamu kandi omuramuzi yagira ngo okushara mukwe naza kutaha mu kutogo nabatagwire aho kwa nkikirizibwa kiryo mu mateka amateka agaga ministry aguyarabizeho so numwija kumana bireba ngo ekitongore ekekiramuzi ninga judiciary nikiza kumanchi ko sogo mu kutumunonga ombwira bukwijo misho kwenda gukoramo communicating n'abakoza koti ningashi okubaha information y'abakwana beta no hahindukire na nempoza naye ya teknolojia kugira ngo umuntu nabari nkaha turi urukozo mu high court umuntu wasa kushanga ngo ibwira bakabigumire katugire nko wabiboboye nko mushango nkecho mugisha mubi washangorinka nkaheri yihanga orinka nka German okoba wabanza wafuna ticket yenyonyi wagaruka kuno muri Uganda kuza konko bwa hati ahabwiteke riri yarabizeho Ministry of Justice no basa kushitamo mu office yawe Germany oteho nkore ya Zoom nanguma abanyamakuru mu byetegereza munonga ubase kuzo mushango guri mu Uganda muri Germany utatembere nyonyi kwija kuno ningo ruguru ori kuhuzo gwa Kampala so reba ngo miliyoni 5-8 zizwana okutomo air ticket kuza kwija kuno na kira kompaho ibe byombero wakora ki wabiseving kare iwe arukutureba ayebare munonga kandi ntwenda kwebaza yebare kureba atayari West TV na munonga itomuro gwitu no kwegesa nco kurebera ntureta abantu nkaba bakugu babase kwegesa na no kurira mu nkengamba yeberebi twatune tugamba bail no hashemere kuba natunga bail nehebwa ryari abwakine yimwa twarebana na nkora ya technology na nebindi byona mu studio nabantar munyenka nabandumu na council itaba council na lawyer breeder
no wasa kumwete cyo rukwenda cyo nakonka abana bashomere beragiro kandi bakabikuguka kandi baba bari no bakora bari mu cyayi cyenyine cy'ibiragiro no bafutamburira omukuru kanso cyaruzi Keith no twatwine studio zindi togoromak nyabhemwa abo intekatekeji akandi anyenda kwebaza nakora nabo nkamande atenyi hamwe na Jonan hamwe na nabandi timu ni mpango ba Martini ba Rutebembera Moses ba Edidi Nyakahangura manager na nabandi ba Peter Mugisa na nabandi timu ni mpango Ruhangarinde. Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaru ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne ya